Это не вино, не бойтесь. И краски это тоже не было. Что это, да? Смотрите, Господь Бог может переменить, да, может изменить нас, может сделать большое-большое чудо в нашей жизни. Но только что нужно сделать? Поверить. Надо поверить в то, что Господь Бог может сделать чудо в нашей жизни, довериться Ему, попросить Господь Бога, чтобы Он поменял нас, изменил что-то в нас. Поэтому очень важно, когда мы приглашаем Господь Бога в свою жизнь, просить Его и доверять Ему. Господь, что измени мою жизнь, поменяй что-то, сделай так, чтобы моя жизнь поменялась. Поэтому призываю вас, дорогие детки, тоже всегда верить Богу, всегда приглашать Его в свою жизнь, довериться Ему навсегда. Хорошо? Дорогие родители, помните о том, что когда мы приглашаем Господь Бога в свою жизнь, да, явное дело, что никто из нас не может совершить чудо, изменить воду в вино, но помните о том, что есть вещи, которые только может изменить Господь Бог. Те трудности, те важные моменты в нашей жизни, Он только может изменить только Господь Бог. И поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы приглашаем Господь Бога, да, то мы должны пригласить во все аспекты нашей жизни. И просить Его, чтобы Он действительно поменял, что-то сделал так, что это произойдет, это чудо должно произойти. Поэтому приглашаю вас ставить Бога всегда на центральное место, на первое место. Этого вам желаю, дорогие братья и сестры. Аминь. Вызнаем нашу веру. Веруйте в одного Бога. Бог показывает нам про Иисуса Христа свою любовь, вознесем до Его нашей просьбы. Молимся за повсюдный костел, оповещающий Евангелие Христа в свете, и Он вел людей до познания правды. Тебе просим. Молимся за керівників держав, щоб вони належним чином оцінювали і підтримували християнські коштовності. Тебе просим. Молимся за батьків, які вирішили охрестити своїх дітей, щоб вони не забувалися так само про їх релігійне виховання. Тебе просим. Молимся за хворих і терпящих, щоб вони відчули близькість Ісуса Христа, спознали Його любов і у Його шукали підтримки. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой мши, щоб черговий літургічний період наближав нас до Христа и до наших ближних. Тебе просим.
Молимся у інтенції Святої Мши за померлих Біблії Станіслав, 21 годовина після його смерті і усю сім'ю, а так само за усіх померлих сім'ї кримовських, каб добрий Бог прийняв їх в володарство небесне. Тебе просим. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, каб мы были верны Твоим заповедям и свідчили б Твою любов'ю власним прикладом праз Христа, Пана нашого. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, Отца на корысть нам и всему Костелу. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать у этих святых таємницях, бо коли мы складаем харистичную ахвяру, здійсняється справа нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Паны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад надвечнай смерці, а праз свае з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Тому з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, краніца усялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў апостола Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Подобним чином по вечері узяв келих. Знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих буде пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления. И дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе, покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и обрадником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как без ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи збавленные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святый будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яви мы отпускаем виноватым нашим, и не будь нас успокойся, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокойки наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай засёды буде с вами. Передайте ближнему знак супокою.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю ягоною. Пане, не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь здоров.
Помолимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови и своей добрынею з'єднай усіх, како Ты посели одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе, в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, і якое знаходиться у небезпеці аборту, прошу дай його батькам любов і отвагу, каб яны не позабивали свого дитяті, а покинули йому життя, яке Ти сам гэтаму дитяті предвизначив. Амен. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы ў панядзелак благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі. У аўторак нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі, у сераду Маці Божай Чэнстахоўскай, у чацвер каралевы веравызнаўцаў, у пятніцу Маці Христовай, у суботу звеставання Пана, а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Тройчы Прадзіўнай. У літургіі касцёла на гэтым тыдні будзем успамінаць 21 студзень. Успамінаем святую Агнешку, мучаніцу 24 студзеня, святога Францішка Сальскага, біскупа і доктара касцёла, апекуна журналістаў і каталіцкай прэсы. А 25 студзеня свята Навяртання святога апостола Паўла. Таксама наступная нядзеля, гэта нядзеля Божага Слова, устаноўленая папай Францішкам. Асаблівым чынам разважаць над таямніцай Божага Слова будзем у гэтыя дні. Таксама прынимаем далей запрашэнне на душпастырскую візітацыю, спісы тых, хто хацеў бы, жадае атрымаць Божае благаслаўленне і хочуць, каб святар наведаў іх дом і сям'ю, засвячэннем просім прыносіць у закрыстыю. Таксама можна запісацца індывідуальна. У звычайныя дні душпастырская візітацыя будзе пачынацца ад панядзелку да пятніцы у 16:00, у суботу у 12:00. Шчырым дзякуем за магчымасць наведваць вашыя дамы і памяшканні, за сведчанне веры і за вашу адкрытасць на гэтым тыдні. Наведаем парафіян з наступных вуліц. Панядзелак, вуліца Касманаўтаў, дом 2, дом 2, корпус 1, 2 і 3, аўторак, вуліца Касманаўтаў, дом 4, корпус 1 і 2, дом 6, корпус 1, 2 і 3, серада, вуліца Касманаўтаў, дом 10, корпус 1 і 2, чацвер, вуліца Касманаўтаў, дом 12, корпус 1, дом 14, корпус 1, пятніца, вуліца Касманаўтаў, дом 16, корпус 2 і 3, а ў суботу ад 12 гадзіны вуліца Артылерыйская у горадзе, а таксама ў Малэкаўшчыне вуліца Шаталава, вуліца Міра і вуліца Азёрная. Дакладную інфармацыю адносна душпастырскай візітацыі можна убачыць на дошцы аб'яў, а таксама на інстаграм-старонцы парафіі. Заахвочваю да гэтага. Таксама для бацькоў і для дзяцей такая аб'ява. Сардэчна запрашаем дзяцей паноўна на урокі рэлігіі, бо з наведваннем гэтых урокаў, якія паўсталі ў нас пэўныя праблемы, заахвочваю да гэтага. Асабліва дзяцей, якія былі ў першай святой камуніі, па камунійных, каб бацькі звярнулі на гэта ўвагу аб неабходнасці катэхетычнай фармацыі, выхавання дзяцей аж да заканчэння школы. А таксама запрашаем дзяцей першага і другога класа, таксама тых, якія ходзяць у дзіцячы садок у нядзелю на такую дзіцячую катэхезу на 10:00 перад святой імшой. Там пры сальцы катэхетычнай, пры пліванні заахвочваю маленькіх дзяцей прыводзіць, каб ужо яны распачыналі, можа, не такую літаральна даслоўную падрыхтоўку чи вучобу, але ўжо каб спазнавалі пэўныя Божыя праўды такім простым дзіцячым спосабам, але ўжо пачыналі гэтую інфармацыю. Таксама запрашаем дзяцей да удзелу ў дзіцячым хоры. Спатканні гэтага хору будуць кожную суботу і нядзелю у 15:00, каб сваім спевам і вучыцца спяваць, але і Бога таксама праслаўляць. Заахвочваем да гэтага дзяцей і моладзь. Вітаем у нашай парафіі сястру Хелену і жадаем їй добрай, благаслаўлёнай душпастырскай працы ў нашай парафіяльнай супольнасці,
у катехетичній дійності і інших формах дійності. Сердечно вітаємо вас у нашій парафії. Так само у закрыстыі можна вже набити грамнічні свічки на святах віровання Пана і інші речі, ось крижі, на настольні крижики, на час коляди, ежедневники і інші деваціоналії, інші речі побожні захвочуємо до гэтага. Щиро дякуємо всім за супольну молитву, за складене їх віровання, за всяляку казану допомогу. Нехай вам добрий Бог узнагородить. Доручаємо всіх вас Єзусу милосердному про заступництво Маті Божої Людської. І на гэтый час радашного переживання, колядних споткань у ваших домах, а так само на тиждень праці і обов'язків приймемо з вірою Божое благословенство. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокоя Христа. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.